Ćao, pozdrav svima. Što me stežilo? Ćao, pozdrav svima. Evo nas ponovo. Evo me ponovo. Ovo je aktuelni period. Svi koji prate moj kanal, hvala vama koji ste subscriberi, ako tako se to zove tačno. Izvini, molim te što prekidam ovaj tvoj video ili slušanje ovog videa. Samo da ti kažem, ovdje dole imaš link, klikneš i dobiješ sve informacije o kursu. Registruj se ako hoćeš da saznaš mnogo više i brže da naučiš, da ne čekaš svaki put ove videa. Hvala vama koji ste kliknuli na ono subscribe ili iskriviti na italijanskom, eto jedna pomoć, kako se to zove na italijanskom. Ne znam da li ima YouTube na srpskom, ali možemo da pričamo i o tome, jer ono što ja hoću da vam pomognem je to da u buduće promenit ćemo svrhu kanala. Promenit ćemo celu priču ovog YouTube kanala. Radit ćemo druge stvari. Nećemo više učiti italijanski. Ne, šalim se. Znači, danas pričamo o nečemu što svakodnevno možete da vidite i čujete. Nešto što nije loše da znate. A to je, kako se kaže, baba, deda, ujka, ujna, otac i slično, te familijarne veze, porodice. Tašta. Da. E sad, počet ćemo od tašta. Tašta ili suocera, sentite bene, suocera i suocera, la suocera. Quindi, la suocera è tašta. La suocera è tašta. Il suocero è tast. Ok, il suocero, la suocera. Il mio nonno, to bi bio moj deda. Ove vesti. Dobra fora, no? Dakle, neće čitamo vesti, šalio sam se, znači baba, deda, znači il nonno è deda, la nonna, seti se da ide to la kada je femminile, la cultura, la bellezza, la, ok? Ovo je donekli neka novogodišnja emisija, na neki način, vidit ćemo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Nonno, il mio fratello je moj brat, ali zapamtite ovo, kad kažete moj brat, mislite na brata, baš vašeg brata, znači rođenog brata. Ovdje ne postoji brat od ujke, ne može, to je cugino, il mio cugino je brat od ujke. Znači ovdje kad je neko brat, onda je brat. Ili amico. Znači, la sorella, zato što je la femminile. Ujak, il zio, la zia. Il zio, la zia, ok. Il zio, la zia. Imamo prababa, biznonna o biznono. I to je to, nećemo više oko toga. Ono što hoću da vas naučim je kako da nekom čestitate rođendan, kako da nekom čestitate nešto, bilo šta, nemam pojma, rođenje deteta, a i to menja. Ili kad je neko trudna, u drugom stanju, kako bi to nazvali. To je nešto nećete uvek naći na ovom našem G uglu. Iz našeg ugla reći ćemo nešto iz
Vugla. Nije loše, morat ću da skratim ovaj video. Ok. Šta smo rekli? Kako da čestitate Novu godinu nekom, ali pošto ovde nema Nove godine, nema Nove godine, ima Božiće. Božić je jako bitniji nego Nova godina, a možete reći i kod nas. Znači, prvo ide Božić, koji je za neki dan, i kažete Buon Natale. Buon Natale, to ste vjerojatno čuli, Buon Natale. Ne kažete srećan Božić, kao sreća je bilo Felice Natale, no, Buon Natale. Buona Vigilia, la Vigilia je veče pred Božić. Ok, ne znam tačno kako se zove kod nas, provjerit ću. Znači, la Vigilia e poi è Natale. Il Natale, ako niste znali, čemu služi? Ovde sam naučio da služi Natale, a zapamtite, Natale, ne Božić. Natale služi jednostavno da ga pamtite po poklonima. Znači, ovde kad sam pričao sa prijateljima, Italijanima, ili drugarima, ili poznanicima, ili kolegama, svi su rekli, super, treba da kupim nešto, neki poklon za Božić. Ako se bilo ko od nas seća, možda se sad to promenilo, ko je kupovao poklone za Božić? Ne znam šta ste dobili vi, ja živim u Požarevcu, kaže u centralnom delu Srbije, možda se menja po delovima Srbije, kako šta, nisam dobio nikakve poklone. Znači ovde, ko kupi veći poklon, skuplji, on je glavni baja. Znači mora da kupiš nešto skupo, ne znam ni ja koliko da potrošiš. Znači više nije to ta atmosfera porodična. Ali ove godine, zbog COVID-a, nadam se da svako od njih oseti tu atmosferu porodičnu, ako je tako može nazovemo. Nadam se. Jer niko neće moći da se pomera iz grada u grad i tako dalje u vreme Božića. Ok. Auguri e buon compleanno. Auguri e buon compleanno e kada imate rođendan. Auguri di buon compleanno e felice anno novo. Felice anno novo e srećna nova. Posle stavite broj. To je to. Ovo je novogodišnja emisija, koliko toliko, ne znam. Možda će baš felicità e sreća, tako ćemo nazvati sve ovo. Nadam se da će ovaj COVID da prođe nekako. U stvari, mislim da će biti stalno tu, ali u tragovima nekim. Ako neko hoće od vas da stvarno nauči nešto više, imate link, pogledajte na sajtu, upišite se, pa da naučite nešto više od ovoga. Ili dajte predlog šta biste da naučite, ok? Quelli sono i fogli, quello è la carta, e come dicono, la carta canta. Ako to nikad niste čuli, to se kaže u Italiji, la carta canta. Ciao, arrivederci.